na euy ku tetangga guys. Ih. Tuh. Anjing. Wah jabir laukna ge euy. Ya jalon. Nek dibeulem moal, A. Nek dibeulem. Wah, mantap. Si Amal lan Oscar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi guys. Sekarang posisi lagi di Cikole, rakitnya Mbah Namin. Balik lagi ke sini. Tuh posisi rakitnya guys masih kosong. Dan yang di depan tuh rakitnya pada udah banyak yang penuh. Sama anak-anak juga udah lumayan penuh guys. Oke, saya coba langsung ke rakit aja ya guys. Mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan, amin. Oke, nah di sana ada si AA dari Cibening, Arapi sama ayahnya nginep guys, Pak Hendarnya, mondo. Oke, perpesannya guys sudah banyak guys. Oke, mudah-mudahan di sini dapat banyak guys. Raketnya masih kosong guys. Tuh. Asli. Lagi persiapan. Oke, tonton terus sampai selesai. Hey guys, mancing kali ini nggak sendiri, ketemu sama sobat satu perjuangan di YouTube bareng Kang Sabi tuh guys. Saya berarti di Cibening mah kosong. Lepas. Iya lepas. Di tanangan. Anjir, Bang Laris guys. Bang Laris si merah. Iyo, anu sing perpes teh. Larisan guys. Ada guys. Aduh. Nilai mah euy. Aduh. Bang Laris guys. Nila. Aduh. Alhamdulillah. Ada guys. Alhamdulillah. Tuh guys, aduh si bapak mah. Aduh, mana nih hai lauknya Pak? Mantap euy. Dan Nggak ngahuap aja Aduh. Pantesan dede bayi. Tapi ayam nilai. Kayak manusia gede nyangkut teh nya.
Lautna euy ku tetangga guys. Ih. Tuh. Anjing. Kuat jabir laukna ge euy. Ya jalon. Nek dibeulem moal, A. Nek dibeulem. Wah, mantap. Si Amang lawan Oscar. Oke, lanjut. Lauk ieu mah lauk oda ieu mah. Anjir. Aduh, Pak Udna ieu mah euy. Gara-gara dirilis si tadi. Anggut cenah ka dieu. Ah, bocil. Bocil. Aduh, anjir. Aduh, pantesan oksigen dia tuh. Pak Udeuy. Aduh. Oh, bobo nama ke kanan euy. Burayak sih weh. Anjing. Burayak lagi. Dih, anjing ke. Barujeuna bengal. Oke guys, dah taluk laukna lauk paud hungkul ya guys. Oke. Sekarang jam 2. Pulang aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.